O Chief Executive Member juga KHDC, Ubak Titus W. Khan, Ula Wanrah, ia Khasi Hills Autonomous District Council, Khasi Inheritance of Property Bill 2021. Hagas ngisdang jongka dorbar senrai jongka council, kabalalong hakanegas nginengkong. Walai hakanegas bill on saitai sani baha, hagas ngikadu jongka dorbar, nakaliang u CEM 4, haba maipang katukan ne ulong, baki don bun baha kibenta kiba ketika bill kakadau, hakabade bakarukom sambaha, ia kanong temen, lane kanong kanti jongki kimi kikpa, syaki kun kantei ne kun cenrang. Om tang ki jingdon jingem, Henry u CEM ulong ru, baki judon ki khep baka judon, kajingnya tengku kam trai, wade ka penshon, hapadeng ki kun jongka lok trai berkalok kiar. Mr. Chairman, sir, I beg to move that we be granted to introduce the Khasi Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021. Motion move. Kita tadi berkata introduce the Khasi Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021. Jadi kemudian CEM Mr. Chairman, sir, I beg to introduce the Khasi Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021. Khasi Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021 has now been introduced. Please move for consideration. Mr. Chairman, sir, I beg to move the Khasi Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021 be now taken into consideration. Motion move is that the Khasi Hills Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021 is now taken into consideration. Motion is before the House. Ang iru lawan discuss tentang khidmat penghasilan di General Principle untuk Bill pada tahun ini. Chairman, sir, committee will take a bill Khasi Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021. Ini ke bill tu kalau betul ini belum poin ini di tahun dan siap kopi bersih. Dengan ini untuk bill sebagai Khasi Inheritance of Property di Sohia ini ke bill orang nilai ini belum mana bagilah kalkuan. Trai ini ketika jangka ini bahawa kalau ketat kilomnya ini belum bisa diberi terus tu jomnya bersih kerana. Bagi jemput ini coba disekap sebagai jomnya belum mana. Penyak persa aktiviti terus tu jomnya. Dia kalian jomnya kalian itu ikut berbagai kalian itu ingkirpat isi yang pada kurang tapi dia betul lompat. Kalau kita bilang pilih betul tempat di sini introduce dari sini awal ini satu gila pandai teman-teman. Jadi di kamu tu besok ini pasti lebih ini kali bill kepada lebih page pada kebanyakan yang ada di sini. Jadi di depan kalian sini baca saya ada di kaki yang ketat. Mau yang dari kiri betul begini, empat dia akan go through yang ini betul. Kita yang betul lebih zaman saya pada semua orang. Mr. Chairman, I blame you member from Những snow của chúng ta thì cái đây mình có điều cho nó cái chính trị
Và kalau kebil kepada compare ngadu ila benar wanrah kebil dan cibun gitu keren cibun gitu discuss di social media compare dan untuk reaction na dikatakan di real comment trong cả state cái trong những không tâm là cái giải real cái trong mà và là ta về đây cái vị trí của sự trong những không cả giải real để xoay các bạn ngàn ai chứng minh cái vấn đề này là cái bill na xoay các bạn và lại như vậy và là tìm sự mà yếu là số sĩ và tìm sự yếu là tôi thu được bill tiền trai na xoay bằng bàn tay như vậy và cái chính thu cho mình cái bill kalau macam ni dia terkom dia pateng dikasih hadiahkan kita bagi kesempatan kapok kayen kesem lada lagi dikicarakan tiba syukiri kebangi orang Islam acquire property ni kinong teman di unsettled property. Akan kebetulan ada beda buat Islam acquire property. Di kami pa kila panay dan sam yakikon yakicarakan joki lemba ke will lani kebangi orang hakik kasih ke pentang kila panesam dan kebangi filu cuma hayen sem lemba kata ke family settlement lani ke family declaration kajingku kalau bagi kami kita kindon ke kawan ke balai pun mudai ba enforce mereka di kemuan kepala itu bangsa yang dicakap joki kelam dapat tan bawaan aibet tangi yang terkuatkan ni tangi yang terkuatkan mereka ni kita kimuan mudai ba orang ba filiban aibet mereka ni kita kimuan bakayin kasem kaya bet jimut laku panai wat mencuai yang kaman lain dulu jom kami ba lakhan hapan aibe tangga kadu lani tangga lemba kan kabel kami ba kinjom yang kaman lain dulu ban ai penkam lani ban aibe ya baru kikun ketai kikun semua kata dia itu jokan kebe kiye badan kun sembilan badan kun sembilan sudah kiba kayin kiwan kini ya kabha onda yak ni kiba kikun sembilan bokli kiba ket kiba ba kiba tep kiba thang kiba pek kiba sumar kimyo nama bawan kini no kikente kiba de kimen para kemudian itu kita kemudian pun kita kedua tak pun sebelah. Kalau juga pun se, bah ikut sebelah kita apa minum, wanrah berkuruk dekikut ya kejuruan yang baru. Dan mereka yang kebel kita apa, kilonggi kepada ikut sebelah kita sudah kinsingan, kinsumar kinsuker ini apa. Ikimi kepala ke muslaishi nama la aibor ke kepala ban ai ya ke will dan ke pentau wat ke nanta ke juye kini endo lani ya kini yen hapdeng sipara hapdeng sibahaye sem kan saduna nama la dep sal la bentar dan ikimi kepala ba kimla syuk kan juye kini hadin ba ikimi Kelantan. Ibu buat ki mau teman, kikias, ibu sakut mentawar dengan dia.
ke kod ke jumi ke biade bat kita. Hal biade bat kinong temen. Onya sam hilang bahagia. Kepenkam bat kunjur lembaga rai lani ke family settlement, lani ke family declaration. Kapokong sampat kalong bayar kinong temen, ben bayar sam ada jingit ke bat jingit dalam kat jogi kini. Ya kini ke bill akan tu kan thai yang kita tak bala Hak ba ya sam di sama kat ni bat ikut Kakuat kandu kan yo yin ini kepa. Lada kamsyak pendu hok. Ibriu iban sadu no ya ka hok pan ya paten kat pun dari kabel. Kilong itu ibaladu no ya ka jumlah kasi. Kebungi ong ka loss of kasi status. Kumbala batai. Hak kasi autonomous district kasi social custom of lineage act. 1997. Ikatay iba yung alok hat. Ba't iba labur no, ya kabiti kadustur jong ta ulok hat. Iba siyong basang, iba siyong sang. Iba liya pa siya, yan nakikimik pa. Ba't ibriw, iba bri, mong sumari nakikimik pa. Ba't iba liya pa siya, yan kamuan nakikimik pa. Iba bandu kakumik. Hagan kabil na ba tayo? Ya kihok trong kalok ulok halon kahiyar kate. Bat kum turu ya kahok kalok kliar bat kahun trong. Ila jujabun kikis kamiru. Ba tengteng sunrang padalok mo trong kalok trai den kalok kliar. Ada sedikun trong kalok kliar. Dan tengteng yuan dawan ya kahok jumpa ya kini. Ikut kalau trai teknik, ikut kalau kliar teknik. Te kabu kejine, buat ini ke office tu tentang naik hanu tu penshon. Naik kun jumlah pun naik kun lok baat, berkumpul daftar. Te kani kan ailan mau ikut. Bakti ni yo bentalang. Nama kedika kok betul apa. Akhirnya kebil lah batay ya kejinhar pateng jom kiye dibayak tu. Dibayak tu, kiye dibayak tu pemut. Ki badan yang hok banting ko. Kebangi ong ada tin kasih garap ye. Masa ketip garap ye. But ini ki ko lembah garap ye dan ke hok banjar pateng ye jaga ada om dan garap ye pa di banyo dibaye trai. Akhirnya kebil sudah bersyok, sudah berat, sudah beriman, sudah dikatakan bantif. Ban ai dunia, lani ai kata, lani ai kot jitu sya, if you will welcome the family settlement. Tiba don kau, tiba akan hilek, tiba don kau, tiba semua don kau. Ban persekian syusyuk lagi dunia, lani ipen kau, lani will kejoki, hilang tu, ban persekian yang ikut kata yang hasil jami kedisponsa. Kani kebil, kham, wanrah, jami kebil kalau orang streamline, eka sistem kepada kita, eka praktis kepada kita. Kham penjana, kham publik biar tak pun kini kejuk kepada. Dapat kikun samlan, kijumi kikun samlan kijumi, teng isnoba imlong secure. Untuk fiksyon misalnya, tadi kecuali macam ni, lebih. Saya hari ini ikut di depan, contoh number, betul belum? Apa keadaan pada orang? Inilah introduce kita bahaus. Dengan semua bangin doa cukup yang bangin discuss. Ada sih kebangin tempat kita. Dan bahan ada seperti nayok bahan, yang wanrah, Kenang bagi diolah, bagi siapa pak? Ada sih bagi diskusi kita, bah, kayak bagi sudut kapan dan sudut kapan masuk, so balak biang ni masuk, dan dengan so bapak yang lo tidak bun di bapak kita, bila mana, nambah binangyo
ya kan. Kita tahu maka singa itu mana. How big but ini kan. Respon di CEM ibarat ada asuransi di penshon lihat kemudian kemudian betul di lihat kami untuk semua di rumah bahaya asuransi buat lawan orang dan mesti itu kan pas betul spesial ya di sultan beli dengan ini orang menjawab pejalan pejalan yang betul di depan bagada mo pada kenapa sini kalau pas itu ada ilok pas wilayah kelapa bisa menyapa semua boleh siap. Do you remember what I said?